bacu yagaragaye nk'aho hari ikintu kiri buze kuba nijoro. There seems something in their hearts that felt heavy that evening, but murambabarira impamvu z'imyitozo je nakinaga umupira cyane je ko mubona hano abagenzi banje baranyizeraga mu kibuga cyane uko ndabyibuka neza uwo munsi barambwira ni ndake ko ari imyitozo ngiremereye cyane ko nimugora ndazukina match ndakinaga umupira na mukuru wanje ari umuhanga cyane ariko twaradukurikirana ariko dukora competition tumenye uzi umupira ninde ariko tugera ku kibuga twese twarabyo twicaramwe twari gudusezerana kuko twari bamwe batuvuyemo dutangira gukoresha gugwenya ducokoza na twenyine ngo se hari umuhungu babajije ngo se ngupfuye ubu nyine utarashaka ngo se wosiga iki ku musozi. Uwo muhungu yitwa Ngwabi yari umudefenseur wacu ukomeye cyane nico cyatuyangira n'agahinda cyane. Uwo munsi yari haje hari umwana wari waje witwa Merewe neza umwana w'umuti warateka imyaka 12 ngaho aza yanditse ku mugongo w'izina ryanje ku mugongo namutekereje cyane gari nicaye hariya numva ndabaye cyane twakoze imyitoro noneho habe nko mu masaha 9 turatera story tubwiza nko masaha 11 haza umugabo witwa Gilbert ni muri Kayira no wari president wacu wari nka president w'ikipe aratubaza uko mutari gukina umupira byagenze gute turavuga nta ngufu dufite twese kuko muri ico gihe twari dutegura kuzaje gukina match Bukavu Mutebusi no yarari tutarahunga noneho Kayira no waducumbi wari hotel tuzapanga i Bukavu no kuvuka no Gilbert yarafite onishe araje ku kibuga aratubaza se byagenze bate kumuteruka umupira tumaze kumusubiza wicyo yaratuwe mwese muhaguruke atujana mu Gatumba centre atujana muri restaurant aratugurira turasangira ariko nibutse kutari kudusezerana abagenzi bacu tuva kipe yose dushike umva bari baratwubakiye bari abantu bapanze gutwica bari barafashe ihema ishitingi nini cyane bayigira urubyiruko twese twisangamo ariko kuko urumva nk'ikipe abantu baba barutana ku myaka nje nari mu batoya twari dufite hangare yacu bakuru bacu bafite yabo nawe hirya aho ngaho ariko iyo yacu niyo yabaye victime cyane habe nijoro nko amasaha 2 nganira n'umukinyi mugenzi wanje ngo nyine witaze umwana witwa Ngwabi ndamubwira njewe musigana nazo nkweto zanje z'umupira kuko twananiwe gukina umupira wenda ejo tuzagaruka gukina umupira Jean mubwira ko ngiye mu Gatumba centre na bagenzi banje babiri gato tugaruka Jana n'undi muhungu witwa Musore n'undi Tasingi uko mu famille kwa Zarias se wabo turagenda harimo amasaha 3 ngaho dutangira gura n'abana bagenzi bacu bavuye ku korali bakoraga repetition hirya
turasezerana turavuga twe tugeze muri santere mu kanya gato turaje, ariko amaso yabaye yangahe. Twageze muri santere tugiye gutora ibyo tugiye kuzana, no isasu rya mbere riravuga amasaha yine, tugira n'inka wenda baje kwiba barasanze baza kwiba inka bisanzwe barasa bararasa kandi tumva kandi barasa barashe kandi mbwira abagenzi banje ntago bisanzwe, kubera je nakunda kuja kurara mu ikambi, ariko mama bari bamfatiye inzu yakoraga muri Ebenezer, mfatiye inzu hirya y'ikambi gatoya. Mbwira izo nshuti zanje ko nk'imiryango yanyura mu makambi mureke tuje mu rugo, ariko naho kubashika twahagaze bigoye kuko amasasu yabaye menshi cyane, ikirere gitangira kuba umweru twibaza ibibaye, ariko twahagaze amahirwe ngeze mu rugo ndakomanga batinya ko gutingura buke ko amasasu ari menshi, no mukecuru arakingura ko muzenzi yarahari. Bashiki banje bari batabaze bagiye kuvoma mu baturanyi, ibo bahita bakingirana ntibigeze bagaruka. Turategereje amasasu aba menshi cyane, ariko tutaramenya ikintu cyabaye cyari cyo. Mu minota nk'ingahe haje umugabo warashwe ukuguru, aragonga aratubwira nyitwa Muhorana bandashe ngo munkingurire, niwe waje kutubwira ibiri kuba kuko yaravuye. Je mu bitekerezo byanjye byose namvuga abo twirwanye bose nabo twari turi kumwe iryo joro, mu bitekerezo zama bimenyereka ko nta wundi busangeho. Naho muri aba bagenzi bari twari twajanye, umwe arafite famiye yose muri iyo kambi, atangira kugira iharamukana kuko yasize ababyeyi biwe n'abo bavukana. Twananiwe kwihangana amasasu arangiye ko twari nk'abasore kuri imyaka 17, twabaye twebwe mureke dutangire tugere amasasu agabanutse turebe. Icyo gihe nari muto ariko kandi nararebaga. Tumaze gukurwa mu rusengero batujyanye ahantu bita Baraka,